Kumshi benta ke jingrakhi yosnem jubili arajar arpsan. Ka parish yemaneba kan sapelong ya ke jingkan mau kerpang. Lingba ke mas bekhoj bat ke jingdwai kerpang na ke benta kito ki bapang baistom. Ha ke kharbai tarik benai baar usnem arajar arpsan. Ka badeiru ke sengi bakerpang jang ki bapang baistom. Lani ke World Day of the Sick. Ka ban sasdang naduk ke por arbaje no phai sengi. Haduk kapor nyobaji janmit, hayang maneba lai dumkra. Bat ya kini kejing duai kerpang on penyat de Reverend Father Leo Mary Lindem bat ka kunhon jungi. De la khot la wer ya baro ki para banget ki bapang bastom met bat mensim bakin yawan ha kete kesngi. Kenang ban yo mat ya kejing i senei bat kejing penkhia jang utrai. La pentip syafi baro na ka kerwa uparish priest kelai dumkra o Reverend Father Bernard Lalu.